Hamilosana ku mi amukela eka Dilolostro channel. Loko ri ka mi se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi va ka na yona laha ka channel leyiwani. Namuntlha u loko avelana na n'wina nkandziyiso wa Benny Mahenga loko a ri eka Munghana Lonene a ri na Maforce na G1. Ku na marito man'wana a nga ma vula hi twi ma hi khoma kahle swinene. Vanhu vo tala va ri Benny Mahenga na makatla. Se yena u tihlamulerile eka Munghana Lonene a ku a nge swi koti ku titsongahata ku fana na Dr. Thomas Chauke loko va ri amoyeni. U ri Dr. Thomas Chauke va titsongahata leswiya swi hindzeleti ngopfu. Se hi ta avelana na n'wina nkandziyiso wa Benny Mahengani na nkandziyiso wa Dr. Thomas Chauke loko va karhi va titsongahata. Ni va vona loko hi tibambabamba yo kurisiwa mara ni ko va ku ni nge fikela moyeni bokutoli se ni fika ni endla dokodela Thomas Chauke ni ku voyingiseri va mina ni rhandza n'wana na n'wana va lava ni amukeli se Mahengani wa vona. Hi Luseni, hi mina Dr. Thomas Chauke, eka vaseketeri, eka valandzeri na milosa hi ku titsongahata lokukulu. Leswi hi leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro channel. Hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi va ka na yona laha ka channel leyiwani. Dr. Thomas Chauke hi kota ku swi twisisa kahle leswaku i munhu lonkulu naswona a va nge fani na vafana. A hi swi tiveni leswaku laha ka channel leyiwani hi le xigodeni. Inkomu.